Akasvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu Pau Pazeri Ahanbada Maru Eba Pau Manipur Vidhan Sabha gi ngasi tarani chanba numita tongan tongba bivaktere ki demand sing khanagani Health amasung Family Welfare Ministry Dr. Sapam Ranjan Haidi Churachandpur District Hospital gi award apale bising mensin na ba sarkana thabak lokhale Amzugi President Wangkhensa Samsaida NIA na chatakiba thoombu yaning daba phongdoktuna pawmi sinna kai sampata wakat khongjang sangsili amashung Pradhanmantri Narendra Modi na Gujarat ki Srimar Rajrandra Mission da maru eba project ya sangagani amasung jatra hongani Manipur Vidhan Sabha gi ngasi tarani chanba numita tongan ba bivaktere ki demand sing khanagani bibasing adudi agriculture administration of justice planning minor irrigation sericulture tourism amasung information technology ni bibasing asiki demand sing asingasi khanaduna pass togani Manipur Vidhan Sabha da ngasi wahang matamda MLA LM Khautena Churachandpur District Hospital gi matang da hanglapa wahang amagi pakhumda Health amasung Family Welfare Ministry Dr. Sapam Ranjan Hai Hospital asigi award apale ribising asi athuba matamda sarkana thabak lakotuna mapung phaba hospital am ohena na bahonagani Mahangna Hai Hospital asida staff ki award pale rabasu madubu yengsinduna mensinan na bathabak paikatlagani Dr. Ranjana Makhatana High Hospital asida pediatric ki COVID care unit ama thamnana bagi thorang su lokhotle MLA Ram Muivana Ukruda Leriba Youth Hostel gi matang da hanglakpa wahang amagi matang da Youth Affairs amasung Sports Ministry Govindas Kontong Zomna Hai Ukruda Leriba Youth Hostel gi phibam asi atuba matam da fagan hana bagi thorang tawri hostel asigi award apasu atuba matam da menkhatna ba thorang leire Amzugi President Wangkhensa Samsaida National Investigation Agency NIA na chatakiba thoombu yaning da bapongdoktuna pawmi sinangasi Imphal gi kesampata nomagi sinta leptuna khongjang sangsili All Manipur Working Journalists Union Amzugi President Wangkhensa Samsaibu National Investigation Agency NIA na kogduna maraleba mioi amada tawgata thong chatakibabu Amju Editors Guild Manipur amadi Manipur Hill Journalists Union na yamna khanna yaning da bapongdokre Hiramasi kamari lena ngara Amzu Editors Guild Manipur amadi Manipur Hill Journalists Union gi athuba mifam ama Manipur Press Club ta pangthoki lunena phibam asikupna yingsinbina ba wapong kaya yawba memorandum ama kendra gi Griha Mantri Amit Shah Manipur gi Rajapal Laganishan Mukhya Mantri Nongthombam Biren Press Council of India amasung Indian Journalists Union da pisinkhre Manipur da hokiba numi kharani asida COVID-19 positive ki masing khara hantarekle Ngarang nong na miyo kuntran to positive oiki miyo yang kaini to na naba paduna discharge tauki naba farapagi changcha da matruda ni pandemic ama tarukni hauzik active case sami kuntra mathoi lady Raisa ki haksal vibag na ngarang numidang waram thokpa cherol ama dahai ngarang covid ki sample chatru humbutrat manga test to boda miyo kuntran to adu nongna positive oiba thengna ki bani positive oiba changcha da mari dasmik tare ni ngarang laiset astegi miyo yang khaite naba faduna discharge tauki Masi tharaga hoji fawuda lasit astegi naba parkiba migi masing lak ama lising kuntra taru chatu yankai mathoi shure lebas te chachari ba covid vaccine ka pagi khongjang da raja asigi oina vaccine punna dose lak kuntra mathoi lising taranipan changa yankai mathoi ka khre madu manung da ahan ba dose gi oina lak taratro lising taratre chamri humpu anishuba dose gina lak tarani toi lising marfu mapan changa marfu dra humdoi aduga precaution dose na lak ani lising tara mathoi chamri ko nipan ka khre ngashi gi oina miya kuma panda vaccine ka khre Pradhanmantri Narendra Modi na Azadi ka Amrit Mahotsav ki paling thorong mari lenena miyamna har gar tiranga gi iho asi hena mapangan khanana ba appeal tawri Sri Modi na August 12 degi na tara manga fawu gi manungda yumthong kudingda jati gi machu ahong gi firal thepin na ba hairi thorang asina ekoi gi jati gi firal hena naksin hanana ba mari thambangam lagani All India Radio Imphal ge regional news unit Manipuri Pau gi casual editor khara assignment basis ta logodori maigi tha graduate oibagalona journalism de chehi amadagi tadana diploma paiba amasung radio natraga television de e pau gamari lenaba thabak torpa myushina fam asigi damakta August tha asigi tang nipan fawbugi manungda darkas tharakpa yagani application form All India Radio News Imphal ge Facebook page tagi download toba yagani office matamda Akasvani Imphal ge news section tagi su form loba yagani tabiriba pawsi Akasvani Imphal dagini
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की श्रीमद राजचंद्र मिशन दा मरुएबा प्रोजेक्ट कया संगागनी अमसुंग जत्रा हुनगनी थरमसिंग असि नुंगथिल पुंग बरी मखाइदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा पांगथोकनी प्रधानमंत्री ने संगागदरबा प्रोजेक्ट अदुगी मनुंगदा वालसाल जिला के धर्मपुरदा श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल संगागनी प्रोजेक्ट असि लुपा कोटी चनी चंगना पाखतकनी फमुंग चनी यांखे लेगेदबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल असिगी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर असि मालेम थाकी हॉस्पिटल अमा ओइबगलोलेना लमदम अदुगी मियामना अना लेंगी थबकते हेना खुदोंचाबा फंगलगनी प्रधानमंत्री ने धर्मपुरदा श्रीमद राजचंद्र एनिमल हॉस्पिटल साननबगी जत्रासु हुनगनी हॉस्पिटल असि लुपा कोटी हुंबुद्रा चंगना पाखतकदबनी लोकसभा दंगसी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुंगनी तो खनदुना पास तगनी राज्यसभा फैमिली कोस्ट अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुंगनी तो खनगनी लोकसभा दंगरंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुंगनी तो खनदुना पास तौख्रे हारिबा बिल असिना तोंगान तोंगान राज्य सिंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंग लिंगबदा थोइदोंना कानाबा पीगनी हारि सानरोइ सिंबु ड्रग सिनबा थिंगनबगिदमक नेशनल एंटी डोपिंग बिल लिसिंग अनि कुमाथुइसु लोकसभा दंगरंग खनदुना पास तौख्रे हौजी ओइना एंटी डोपिंग रूल असि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ना चलाइरे राज्यसभा नेशनल एंटी डोपिंग बिल असि पुथोकलोदुना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग ठाकुर हाई बिल असिना आइन ओइना चनबा ngamlabadi sanarushingbu hena magul lehenbaga lonena makhogi lejeriba mathonasing adu ningthina uthopa ngamlagani सरकार ने हाइरी लेबा असिदा चाना थकनबा चिंजा की मरांग काइना लेरी लोकसभा दंगरंग वहंग अमगे पाकुमदा केंद्र की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की रेजमेंटी सदवी निरंजन ज्योतिन हाई लेबा असिगी चाना थकनबा पोलम सिंगी अवार्ड पर लेरकनी हाइबेगी मी पाइनिंगाई लेते स्टॉक ता चाना थकनबा पोलम सिंग मरांग काइना लेरी लेबा की कोनुंग दिल्ली दंगरा मोंकी पोक्स नाबा मी अमत थेंगरे मसि थारगा दिल्लीदा लासित असना सोहलबा मी मरी शुरे लेबा स लासित असिगी केस पुन्ना मापन लेरी लासित असे संदोरगलबा असिगी येंगलगा केंद्र सरकारना तगुदबा मसुंग तरोइदबगी मतांगदा वाफम क्या फुंगदोख्रे लासित असना सोहलबा मी सिंग आइसोलेशन तगुना लेनेनबा खंगनख्रे लासित असे थिंगनबगिदम मियामना खुदसा सेमना हामदोकपा अमदि मार्क्स उमनबा हाइरी मोंकी पोक्स मतांगदा सरकारना निंथिना खंगनबगिदमकता टास्क फोर्स अमा सेमले लाइसेट असे निंथिना खंगदोपगलुनना लाइसेट असिना सोलबसिंदा हिदाका फुकपगी थबक चथरगनी हाइरी सरकार ने हाइरी लेबा असिगी मोन्यूमेंट सिंग ngaksenabagidamag visitor amasung tourist singdegi mapam aduda changbada lemna changnabagi thabak hayengdagi horoga tha asigi tarmanga fawo chethagani tutor da thaga powerol amada tourism mantri Z Kishan Reddy na hai lebas naning tamlak pachei humpudra manga shubugalone na sangsiliba azadika amri moshop ki tharungi saruk amu oina numit khara visitor singdegi pesha logna lemna changhanna bawade basi lawrakpane Archaeological Survey of India की डायरेक्टर जनरल नहाई हयेंगदगी हौरगा थासिगे तरामंगा फावबदा लेबासिगी मरु एबा मोनुमेंट सिंगदा तिगे कक नलेमना चंगहन्नबगी थौरांग मतिक चाना लखले मालदीव्स के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिना भारत की इंडस्ट्री सिंगना मालदीव्स सेल था दबिना हाइजखरे मुंबई दंगरंग पांगथोकपा इंडिया मालदीव्स बिजनेस फोरम द वांगांगबदा राष्ट्रपति सोलिन हाई मालदीव्स पुचाखो थौरांगी खोंगजेल द सर याना ngomnabagi damakta tourism yauna lam kunimakta भारत की एंटरप्रेन्योर सिंगना सेल था दबिनाबगी वाफम सु हगदोखी बर्मिंघम द चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स लिसिंग अनि कुनिथोगी मेडल तलिदा ऑस्ट्रेलिया सनागी तकमा निपुगा तरुक लुपागी कुंट्रागा निपान अमसुंग सेंजेंगी कुंट्रा मापन फंगदुना पुन्ना तकमा चामा कुलहुमदो लौदुना ख्वाइदगी मकोकते लेरी इंग्लैंड सनागी कुंट्रा मापन लुपागी कुंट्रा तरे सेंजेंगी कुमापन पुन्ना तकमा सिनो मंगा अदुगा कनाडा नसनागी तरा तरु लुपागी कुन अमसुंग सेंजेंगी कुमाथोय पुन्ना तकमा यांखाइtere फंगदुना मथंगशिना अनिशुब अमसुंग अहुमसुबदा लेरी भारत सना की मंगा लुपा की मंगा अमसुन सेंजिंग की तरफ पुन्ना तकमा तरा निपान लौदुना गेम्स असिगी तेरे शुबदा लेरी हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना मणिपुर विधानसभा की ngasi तरानी चनबा निमित्ता तोंगान तोंगांबा विभाग तेरे की डिमांड सिंग खनगनी हेल्थ अमसुंग फैमिली वेलफेयर मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाइरी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अवार्ड अपलेरबी सिंग नसिनबा सरकार थबक लौकले आमचू की प्रेसिडेंट वांगखेमचा छमजाइदा एनआईए न चथे की बथोंग बुयानिंगदबा पोंगदुना पाउमिसिंगना कैसामपाता वकत खोंजंग संगसिली अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के श्रीमद राजचंद्र मिशन की मरुओइबा प्रोजेक्ट या संगागनी अमसुंग जत्रा हुनगनी पाउलुजरी